šta je Kruno rekao jako bitno i baš jedan poticaj za svakoga od nas, danas u ovim situacijama, u ovim vremenima, biti na ovakvom putu, u jednoj ovakvoj situaciji da možeš učiniti nešto dobro za čovjeka, za ovu državu, za našu djecu. Pa je to preporučavam. Ovako, ja sam Dražen, imam 53 godine, dolazim iz jednog mjesta Srinjine i ovdje sam za ovom govornicom već 3. put i nekako odmah ako počnem plakati i cijelo vrijeme nema veze, to je jedna milost koju Gospod vodi i daje meni. I na današnji dan kada častimo božansko milosrđe neizmjerno, kada častimo presvetu krv Kristovu i vodu, kada častimo onoga kojega smo ranjavali, kojega sam ranjavao cijeli život, kojega sam svojim grijesima izmasakrirao, koji sam ga pribio na križ, kad vidim što sam svojim grijesima njemu učinio, a njegova neizmjerna i milosrdna ljubav, sam je rekao sestri Faustini da su vam grijesi kao grimiz, kao purpur crveni, kao skelet. Njegovo milosrđe je neizmjerno i veće od svakog grijeha. I ukratko da to neizmjerno milosrđe Božje koje se izlijeva, koje je prisutno tu, da nikad ne prezremo i da nikad ne ostanemo u onome gdje jesmo, nego da znamo da ima zaista neko koji je prolio svoju krv za nas i koji je dao svoj život. Kad sam bio dijete, obitelj, inače oženjen sam, imam sada 2 djece, djeca su mi 26 godina, mala mi je 22. Kad sam bio dijete, roditelja koji su bili normalni, uredni roditelji koji su dali svu svoju ljubav, onaj kao i način, posebno mater u jednoj sredini koja nije bila baš sredina ljubavi i dobrote, nego je bilo i kletvi i proklinjanja, uža obitelj. Brat mi je bio malo bolestan, imao je nekih problema fizičkih, jedno dijete majka je izgubila, težak život je imala, kad je bila sa mnom trudna, sanjala je, vidjela je crnu gospu i ta gospa je rekla u snu, s ovim djetetom će ti biti sve u redu. Tako da ovo moje svjedočanstvo nekako naslanja na Blaženu Djevicu Mariju koja me pratila tijekom cijelog mog života. Bio sam nadareno dijete, talentirano, pametno, vrijedno, dobro, naivno. Želio sam se ostvariti, moji su bili ne bako siromašni. Mater je odjela na pazar, ona je bila na pazaru, prodavala je domaću robu, otac je bio u firmi, nismo imali situirani nekako nešto bilo, WC nikad nismo imali do 1995. godine, imao sam poljski WC, ta oskudjevanje i tako te neke situacije zadavali su neke male rane i nekako sam se sramio tih stvari svojih. Kao sam bio nadaren u nogometu i bio sam jako dobar golman u Jugoslaviji, u pionirima, s mlađim pionirima, došao sam do Hajduka. U Hajduka sam baš došao ne priko veze, nego priko svojih sposobnosti, kako se onda znalo da ko je dobar. Tako sam došao u Hajduka kao dijete koje nema ni nikakvu vezu, nema praktički moraš uvijek nekoga ima da te gura. Ušao sam u Hajduk, 4 godine sam bio tamo, došao sam do 2. srednje, međutim tamo sam doživio prve rane i postao sam jedno ranjeno dijete koje nije znalo kako na koji način tu svoju ranjenost nisam znao, nisam tad poznao, ni me niko savjetovao. Tu ranjenost sam pokušao tražiti na neki drugi način da se ostvarim. Kako sam imao taj neki naglasak i to sve kako su oni imali bolje stvari od mene i bolje kopačke, bolje opremu i kad bi odili na turnire, oni bi imali više i marendu, lipšu i sve i tako, onda su tu pojedini se tu izrugivali i tako je bilo tu neugodne situacije. Ja pošto sam bio sa sela i uvijek sam bio onako malo jači i malo sam bio, ajmo reći onako naivniji, nisam dao na sebe, znam sam se dosta puta i tuć. Tako da me obilježilo i te tuče po školi i u Hajduka, ganjam sa jednoga poznatoga, moj prijatelj sada poznati, ganjam sam ga više puta, on je bio najgori u tim zafrkancijama prema meni i ruganju prema meni i mome načinu govora, ganjam bi ga po cijelome gradu i tako.
Otišao sam nakon drugog srednje, nakon kako nisam nastavio u Hajduka, kako sam završio, kako sam vidio da zaista ti je potrebna neka veza, potrebno ti je neko ko će stati za tebe, ko će sve tvoje talente još na neki način potapšpani sa ovim trenerima ili na neki način i malo i možda i platiti, ispeći koje janje ili situirati malo bolje ti razgovori kako se vodu za nekoga. Ja nisam imao nikoga i ja sam vidio da ja nemam tu šta tražiti i otišao sam iz Hajduka, prošao sam u borilačke vještine. U 1987. godine došao sam na gripe kod pokojnega Branka Cikatića, s njime sam počeo karijeru u kickboksa. I već sam nakon 2 godine pobjedio sam prvaka Jugoslavije u 1990. godine i bio sam, već ima nekih par mečeva jako dobrih i pobjedio sam prvaka Jugoslavije u Beogradu u Sava centru. I za ono vrijeme kako ja to kao dijete koji su u sportu ne razumiješ situaciju političku ni nikakvu, 90. godine u 12. mjesec dobivam poziv, moram izlaziti u JNA. To mi sam među posljednjim vojnicima one generacije, 72. godište. No međutim, tada su se pokazali već neke situacije kod nekih ljudi da ih nije bilo briga kad neko je mogao možda to meni ukinuti jer ja sam to želio i tražio sam od nekih svojih trenera da mi to ukaže, no međutim oni su bili skloni. Ja sam bio dijete koje sam stvarno odjeo u crkvu, primio sam sve sakramente, živio sam vjernički, imao sam jednu crtu ljubavi i domoljublja. No međutim ta osoba nije imala to, ona je bila nastrojena više na drugo, nisam smio nositi ni križić na treningu. Nisam smio nositi križ, morao sam ga skidati, ne bi ga smio vidjeti, ni mi je htio pomoći da mi ukine tu, tada da ne idem u vojsku, da mi makne, da me nekako to izgura, nije ga bilo brige. Ja sam otišao u JNA i JNA sam se zatekao do 1992. godine među posljednjim vojnicima Jugoslovenske narodne armije. Sam izašao iz vojske 2. mjesec 1992. godine. Rat je već bio davno u Hrvatskoj. Ja sam tamo, kako sam došao, to je bila kaznena kasarna za oficire, pošto sam se ja dosta tukao po ulici i u sportu i u školi i tako. Bio sam baš malo nagal. Ja sam dobio kaznenu kasarnu za oficire tamo, to je bila kaznena kasarna za oficire na jednoj granici Tromeđi Surdulica. Tu sam, kad sam došao, imao sam jednu dobru stvar što jedan poručnik pratio moju tu karijeru i gleda je taj moj meč i onda me stavio tu da imam privilegije. I završio sam, tu su bili neki momci iz Splita i tako, već je to bilo tada baš jedna situacija gdje ne znaš kako šta. I ja sam završio na karauli i na karauli sam kako si bio jako, to situacija, to je mladost, nezrelost. Ne možeš nigdje ništa, nemaš kontakt. Ja sam upao u okultizam, upao sam u spiritizam. To vam je zazivanje duhova. Sa vraćarama, nekim babama gore, tražio sam sebe, tražio sam svoj život, tražio sam šta ću, kako ću i upao sam u magiju. I zazivali su se duhovi i prvi put sam doživio da nešto dešava se čudno. I međutim, to je prošlo, ja sam ostao u tome i čak sam to još dugo vremena radio. I kad sam izašao sam 1992. godine preko nekih stvarno slučajnih stvari, Bog odredio da se uspijem izvući, probiti, tamo je bio rat po Bosni. Nekako sam došao do Hrvatsku i moji su bili jako loše i ovi moji prijatelji, svi ovi koji su tu, sam se s njima vidio i sreja i htio se priključiti, ma su mi savjetuju da ne idem, da se vratim sportom, da će mi tu bolje biti nego di su oni. Moji su prijatelji bili svi većinom po tim specijalnim jedinicama, teroristički, sve to što je bilo u četvrte. Ja sam, moj kum i svi, oni su mi i mater i sve i tako sam ostao da ne idem, da se ne prijavim odmah. Nastavio sam trenirati i 1993. sam postao prvak Europe. U međuvremenu kako je bilo ratno stanje i kako sam bio tu talenat, to je bilo tato u razvoju hrvatskome, ja sam morao i raditi paralelno s time, radio sam po diskotekama, po tim klubovima u Splitu i kako moraš, ne možeš od toga živjeti. I normalno već sam tu počeo ulaziti u taj jedan svijet koji nije baš normalan,
koji možeš izgubiti glavu, di se tučeš, di čuvaš neki red, di čuvaš nešto i za nekoga radiš. No, međutim, kako sam ja u tome nekako dobar i tu sam napravio još neku titulu, imao sam neke dobre mečeve, otišao sam na poziv prijatelja da idem u Njemačku i da idem se u Holandiju. U Holandiju i Njemačku sam došao tamo krajem 90. godina, znači tamo 94. 3. i već sam postao Nordwestfalen prvak boksu u Njemačkoj, postao sam prvak svijeta u kickboksu u Holandiji. To vam je recimo sad ovako Golden Gordy i neke priredbe, sašto ja to ne pratim sada više nikako, to je nastavak tih ljudi, Core Hammersa, ovi kojima sam ja bio, kod kojima sam imao ugovor na nekih 6 mečeva godišnje, kod 4-5 tisuća guldena, to bi bilo sada nekih možda 50 do 100 tisuća eura bez titule prvaka svijeta koji sad zarađivaju, to je bolesno i to nije normalno i to nema veze s ničim. Ja sam tada zaradio $5,000, imao sam free fight turnir u Rimini u 93. godine, u Oktagonu, kad niko još nikad nije znao za to. Ja sam dobio $5,000, ja sam pobjedio 3 meča u jednom danu, imao sam $5,000, krvario sam za to i išao sam brati trišnje da bi mogao platiti sebi taj turnir. Znači jedna skromnost, borba kroz to sve situacije i tako sam bio i u Holandiji, to je bilo malo meni za preživjeti. U međuvremenu imao sam ljude oko sebe koji su mi ponudili posao da radim u noćnim barovima, to su javne kuće, prostitucija i gore prostitucija, dole bar, iza bara biljar, barbut, kocka, tamo treći stvar droga. Tako da sam ušao jedan svijet kriminala, svijet miljea, noćnog života, od prostitucije, gdje je bilo, najviše je bila trgovina robljem. I ja, pošto sam bio sportaš i stvarno je to u svemu tome ludilu, to je imaš novce, imaš dobar posao, radiš, zarađuješ, dobivaš dobre bakšiš, dobivaš od ovih žena šta rade i u tomu svemu ludilu postaneš, imaš i ti curu koja i tebi donosi novce, postaneš i ti jedan makro, nesvjesno postaneš dio tog miljea, no međutim sve to vrijeme i sve tu situacije ja nikad nisam bio zadovoljan, nikad nisam bio sritan, mater bi me uvijek zvala, uvijek bi molila Boga, uvijek govorila da šta radim, ja bi uvijek morao lagat, to su bile počele prve laži, one velike, ogromne. I kad si ušao jednu laž, onda to nekako počneš lagati još više, imaš tu neke novce, vikendom si ovamo u javnim kućama i tim situacijama gdje je kriminal, ja sam puno puta prisutan kad je bila primopredaja žena koje su dolazile iz istočnih zemalja i onda ja tu bija i povrijeđen i onda malo, normalno kad si ti povrijeđen onda želiš na nekim drugima ispoljiti tu svoju bijest i onda postaneš malo grub i onda tako da te neke situacije, te neke veze su obilježile to da sam bio malo baš i šta više žena sam ima i želja si upoznat koja minja si žene, nisi djevojke, nekako nisi nisi mogao se zostati na jedno jer razumiš, želiš neku zdravu, kvalitetnu, ali normalno ne može to proći kroz glavu, jedno misliš, a drugo radiš, nisi takav, upasi u te grijehove, onda ti non stop taj blud bija na pameti, kako si u sportu, tome svemu, to je adrenalin, to ti je sportaš u tome ludilu i to sve, tako da eksplozija živa, strasti, požude, pohote, obijesti, strasti koje nisu usmjerene na istinu, na ljubav, na dobrotu, nego na sve neredu. Jer kad imaš taj grijeh u sebi toga, on te samo izobliči, izneredi te, onda te odvede skroz na krive strane. I ja sam se odlučio maknuti svega toga i sa svojom ženom dogovorio sam s njom da ćemo se do godine ženiti i 8.8.1998. sam se ženio, otišao sam iz Njemačke, ostavio sam sve gore u laži, morao sam gore lagati da ovdje nešto izmišljam, da se samo maknem od gore. Ovdje sam ušao u brak, nisam uopće bio svjestan što je brak, što znači sakrament braka. Ja jesam želio i mislio sve najbolje,
ali u brak ulaziš u jednoj laži, u jednoj neistini sebe, u jednoj rascijepljenosti, razdijeljenosti sebe kao osobe, a bez obzira koliko si želja i težja da budeš dobar otac, dobar muž i da ostvariš svoju obitelj, kad nisi ušao u onoj istinu, onoj stvarnosti žive vjere, žive Boga, da znaš koje je tvoje poslanje, šta znači biti otac u obitelji, to onda normalno ide sve ukrivo. Ne staviš stvari na pravo mjesto, ne staviš Krista u svoj život i normalno odnesete. Ja sam se želio smiriti, biti normalan čovjek, no nisam znao šta ću raditi i onda sam ponovo počeo raditi po diskotekama u Splitu. I kako sam počeo raditi u diskotekama, to su bile elitne diskoteke u Splitu tad, normalno taj život nosi sa sobom taj rizik pada svojih slabosti, svoje naravi, svoje grešnosti, svoje one nejakosti, nepostojanosti u ljubavi, u istini, u Bogu, u obitelji, nego padneš pod utjecaj svojih slabosti, svoje naravi i onda ulaziš u normalno taj noćni život koji nosi sa sobom posljedice. Posljedice mog života u noćnom životu su bile te da sam bio upao u preljub, morao sam ženu, alkoholizirao sam se, lagao sam, jedna laž vozi sa sobom laž, lažeš u diskotekama, lažeš sve, lažeš, jer to je jedna obična laž, to je jedna prevara, to je biti u diskoteci, biti redar diskoteke, tada to je bio in, to je bio nešto, ali to je u biti jedno veliko zlo i zove sada rasvjetljenost i ljubav Božje kroz moj život. 2002. godine, 2003. godine moja žena saznala za preljub i taj preljub je bio prvi kao jedan slom u mom životu, jedan baš psihički slom da vidim da sam nešto loše napravio i da to sve što čini da to nije dobro, da žena mi je uzela dicu, otišla ča, saznala, moji prijatelji su vidjeli da se nešto sa mnom nešto dešava, da nisam baš svoj i pokušali su stupiti u moju ženu u kontakt i uspjeli su i rekli su jer sam se ja stvarno čudno ponašao, ja sam bio počeo i pušiti i alkoholizira se i zašto? Zato što me proganjao taj grijeh, ušao u mene grijeh, taj bluda i taj preljuba i varanja i prevare i onda sam normalno želiš se sakriti i onda lažeš i onda te to sve izneredi i ja sam jako psihički loše i oni su me odveli kod psihijatra i psihijatar rekao da nisam slučaj za njih, da nek me vodu svećeniku. 2003. godine, mala mi imala 2 mjeseca, 3, to ljeto sam prvi put imao susret sa svećenikom koji su me doveli prijatelji i se molio nadamno molitve oslobađanja. To je bio pokojni pater Marcelić i prvi put da doživljavam neku naravnu situaciju koja mene nadilazi, da vidim da nešto sam loše učinio, da se nešto dešava duhovno, da sam nešto jako loše učinio. Molio 7 dana molitve otklanjanja namajnom, molitve oslobađanja i moja žena bila uz mene. I nakon toga ja sam nastavio jedno vrijeme uredno živjeti, bio sam i u crkvi i sve i priznao sam svoj grijeh i taj grijeh ne samo da sam priznao svojoj ženi i ovima, nego i svima okolo i pričao sam o tome što mi se desilo i to je bila kobna pogreška zato što bisere ne bacaju pred svine i oni su se tome smijali, izrugivali i mislili su da sam sve to dobro izlaga, da ja sam sve to lijepo oblikovao i da bi u to vrijeme moj prijatelj iz Njemačke koji je bio gore radio, koji je isto bio se bavio tim noćnim barovima i striptezetama i ženama i on je bio zatvoren u Holandiji, mi smo mu davali neku pomoć, on se vratio iz zatvora i došao u Split i tražio mene da otvorimo striptiz bar. Ja, pošto se u tome veze nema s time, daleko meni od toga, ali kada bude jedna tu desna ruka i to sve da bude logistika. I mi smo otvorili 2 noćna strip bara u Splitu, nakon nekog vremena smo se posvađali, on je ostao gore u Medenu, ja sam ostao u Splitu. I ja sam u Splitu ostao 10 godina. I 10 godina sam bio u striptiz baru, pokrenio sam taj posao, međutim, kako se kaže, ja sam tad bio, ajmo reći, donekle se vratio u normalu, počeo sam ići u crkvu, upoznao sam neku stvarnost koja mene nadilazi, a to je da sam počinio nekih strašnih stvari, da sam se skoro rastavio, da je otišla od mene žena, no međutim to sam zaboravio, upao sam ponovo u striptiz bar i počeo sam raditi u striptiz baru i voditi i biti gazda i počeo sam
vratilo mi se, ono kažu, u jednu sređenu kuću, urednu kuću, urednu dušu čovjeka koji se sredio, ako je nije napunio ljubavlju Božjom, ako je nije napunio snagom Krista ljubavi, snagom sakramenata Kristovih, ako je nisi nastanio neki jaki, doći će neki drugi. I došlo mi je tako, gore mi je, kaže se 7 zlih duhova. I zaista, od tada je ja sam počeo proživljavati jedan period života koji mnogima to nevjerovatno, ali meni su se onda počele dešavati puno gore stvari u životu i ušao mi je veliki nemir i nered u moj brak, u moj odnos, mene i moje žene, ona je živjela svojim životom, ja svojim, to je trajalo dugo. Djeca su trpila najviše, a bili su dobri, normalni. I isto ko što i sad plaćem, tako sam i onda plakao. Ali sad plaćam iz radosti zato što sam upoznao istinu, onda sam plakao jer nisam znao izaći. Nisam znao zašto mi se to dešava. Normalan otac, normalno dite, normalna obitelj, ali nikako ne ide. Nisam znao da ono što radi nije dobro, nisam znao da to čime se zarađujem, čime se bavim, da to jako utječe na moj život, na moj nered, jer morao sam stalno lagati. Od jutra do mraka sam morao lagati. Lagaj društvu, lagaj na ulici, laži u institucijama, laži doma, pretvori se u jednu laž. I samo te laž ta melje i melje i melje. I normalno da i to opet život neuredan nosi sa sobom posljedice, opet upadneš u te odvratne noćne stvari, noćnog života što se dešava. Moja žena i ja smo žili hedonističkim životom, izlazili, bančili, ona na svoju stranu, ja na svoju. Mi smo bili koliko smo mogli biti dobri roditelji, bili smo i učinili smo što smo mogli, no međutim nije bilo one ljubavi, nije bilo zajedništva. Ja sam bio što se kaže u duhu svijeta, uzima se ono što mi svijet sve dava, sve nudija, pokušava to nekako plemeniti na neki način, ali kroz tu svoju misleći dobrotu i sve ono što imaš u sebi, ali to ne ide jer to je svijet nemilosrdan i tu je prevare, taj striptiz bar. To je to je jako, to je Sodoma i Gomora, tu se dešavale svakakve stvari, ljudi koji bi došli malo slabostima u svojim naporima, dođeš i izvaraš ga, uzmeš mu tu 100.000 kuna za ništa, za par minuta, onda on te prijavi na policiju, onda se ti braniš, onda opet lažeš i uvijek laž. 2009. 10. godine upadam baš u jednu veliku krizu obiteljsku i baš je bilo jako loše. Ja sam se uvijek želio iz toga posla kao i iz onog prvog makniti, ali nikako nisam uspio makniti se. Doveo sam neke ljude da mi radu, oni tu nisu uspjeli, onda sam ja opet morao se vratiti i onda su došli neki ljudi, doveo sam ljude koji sam ja mislio da će mi tu napraviti i oni su ušli i vidjeli moju situaciju životnu. I uzeli su ono što sam ja normalno nudio, oni su iskoristili te moje slabosti i još veću muku sam upao života, u patnju. Počeo sam se razboljavati i imao sam puno tih nekih dijagnoza, od ovoga opsuzivnog, kopluzivnog, imao sam depresiju, imao sam tjeskobu, počeo sam se strašiti, bojao sam se kiše, bojao sam se voziti, bojao sam se izaći na balkon, u mene je ušao strah. Očaj, nemoć, bijeda, plašljivac, postao sam moj voditelj koji ima 50 kila. On me je tako manipulirao sa mnom svojim životom da sam ja morao pričati sve od straha, di jedem, šta radim, kad radim, sve. Znači potpuno je preuzeo moju kontrolu nad mojim životom, nad poslom, nad mojim životom, nad mojom obitelji. I to je baš otišlo da sam završio kod psihijatra na tabletama i kod mog prijatelja koji je držao moju psihičku stabilnost, dava mi je tablete, niko to nije znala javnost, ni doktori, jer da su znali ja bi završio u Vrapču jer sam imao zaista poremećaja milion, čovjek on mene zna iz sporta i života, iz diskoteka i on je vidio jednu ruševinu od čovjeka, jednog mrtvaca koji je živa, koji jedvo živi, koji fizički izgleda, ali je mrtav duhovno, koji je totalno dezorijentiran, koji nema sabranost, koji nema čist pogled. Jednostavno duhovno mrtav čovjek. I normalno
doma je to sve nekako tako teško bilo da su počele se dešavati neke manifestacije čudne, gdje se je počelo šuškati po kući, pali svjetla, neke se stvari pucale, pale čaše, šta ja znam, svašta se nešto počelo dešavati i veliki nemir, nespavanje. Ono, živiš, ono, imaš sve, imaš pare, imaš klub, imaš lovu, imaš sve, ali ništa, ono, totalno mrtvilo čovjeka, tupilo, nerazumnost, ništa. I jednom trenutku došla jedna osoba u moj klub raditi, da će mi ona pomoći, da sam ja dobar čovjek, da mi treba Bog. I ona je nekako počela sa mnom tu priča o Bogu, o svemu, da ovi mene iskorištavaju i da ja trebam pod hitno doći do Boga i odvela me do Clarisa i tako nekako na taj način pokušala sa mnom stvari kontakt. Ona nije bila striptizeta, ali je došla u moj klub sa nekom curom da pleje, ona se zvala Marija. I ona je meni pričala stalno o Gospi, o tome kao sam dobar čovjek, ne da me iskoriste, da sam jako loše, da sam, ja to ništa nisam razumija i oni su, ovi voditelji i moj redar su nju zlostavili, seksualno bludne radnje na njoj izvršili, ona je pobjegla i nije htjela prijaviti policiji jer je vidjela da sam ja jako loše i da će to biti još gore meni i ona da bi mene zaštitila, ona je to čuvala, nije htjela još prijavila, rekla da će ih prijaviti. I nakon tog vremena ja nisam više imao nikoga potporu tu u tom klubu i bilo mi je jako loše. I da sad pričam kako sam se osjeća, to vam je kao da vidiš jednog čovjeka da je živ, prazan pogled, prazni odnosi, sve u kući, trune, jednostavno nemaš više života. I kako sam to duboko u srcu vapija i stalno. 5. mjesec je bio 2012. godine u mojoj obiteljskoj kući, u sobi tu večer, normalno, bilo je, imao sam napad zla, imao sam napad bića duhovnoga koji se manifestirao i pojavio iz jedne haljine, jednostavno ta haljina je visila na mojoj sobi, ta haljina je bila nošena na noći erotike, kad su bili poznate estradne zvijezde i koje su bile tada i još uvijek su tu bile kod mene i bila je mis erotike i bila je tu, ovi su bili LGBT i svašta nešta. I ta haljina, ona je kupila u Spoze je bila jedna skupi dućana, 10-12 tisuća kuna, 30, tad je to bilo preskupo. To je nošena haljina tu noć i na jedan put iz te haljine, ta noć kao i svaka druga bila je užasna i nemirna i šta ja znam sve šta se sve dešavalo u meni i iz te haljine se na jedan put, ja sam vidio, moja žena spavala, ja sam bio pokriven plahtom i takanturalna mi je bila Gospa i Sveti Mihovil, Arkanđel i kako sam uvijek stražio u sebi duboko taj izlaz. Ja sam vidio na jedan put jedno biće čudno, arogantno, odvratno, sa buljavim očima, crvenim, izbečilo se ispred mene, kao ne znam ja, da ovako se nadvilo nadamno, vidim dole nema tijela, a gore glava i neka ramena i kao neka uniforma, neka jednostavno nešto što me ustrahuša mi strah u kosti, jeza neka, vanka vrućina, unutra meni nekih, baš led ušao u meni, strah, neopisivo i vidim ispred sebe takvu neku čudovište i to čudovište sa jezikom otvara usta i izbaciva jezik, ko ovako onaj bić i na mene i gađa me i par puta pogodi me sve, ali ja sam bio pokriven plahtom i tad u tom trenutku zapomažeš, tražiš pomoć, ne znaš šta se dešava. On ide i okreće se prema mojoj ženi, ona je bila do mene i baca njoj taj jezik svoj koji je bio račvasti, koji je bio kao plameni jezik, tako nekako to izgledalo. To je bilo užasna vrućina, to je bilo 100 stepeni vanka, a ja bio hladan, meni bila treskavica, strah neki, ogrnija sam ženu i to je trajalo nekoliko trenutaka i ja sam otvorio oči i kako sam se skrčio, otvorio oči, gledam, nema toga više.
stalo je, probudio sam ženu i sve i ja im to govorim, ona kao na meni, ajde bolestan si, ajde piješ tablete, ajde sve ovo, ono, ja kažem njoj je. Taj trenutak meni ti se otvorile oči i sjetio sam se molitvi Barcelića koji se molio nadmarno, koji je molio molitve otklinjanja i oslobađanja. Sjetio sam se ono sve što on govorio, što se molio nadmarno. U jednom trenutku mi se pojavio cijeli moj grešni život, sve ona tlačenja, sve one stvari što sam radio, a nisam tija, sve ono što mi je potiskivalo savjest, što me savjest upozoravala, sve one zločeste stvari, sve, prošao mi je cijeli grešni život. I u tom trenutku ja sam shvatio da je sad da ovo istina, da je stvarno postoji đava, da stvarno postoji sve to zlo, da me naganjalo, da me tlačilo, da me napastalo, da me prisiljavalo, da me iskoristilo moje slabosti, moje grešnosti. U jednom trenutku sam progledao, jednom trenutku sam vidio, ja sam to sve ženi, ona kaže nije to ono. I ja sam njoj, znači bila je plakta, bila je moja majica, to je bilo 5. mjesec, Gospin. I ja sam digao i ja sam bio cijeli izgoren, imao sam opekline, vidjeli su se oni pečati, ko da te neko kad se otakneš prstom pa ti pocrveni, pa ti mali plikovi, tako je meni bili po tijelu, na genitalijama dole. I ona je rekla, ma ko zna šta ti je to. I to je i ja kad sam došao u klub, ovi su još bili u klubu, i ja kad sam došao u klub, oni su mene sutradan pogledali i ja gledam njih, ja vidim njih drugčije. Ja vidim njih sasvim drugčijim očima. Po mi se vratila snaga, vratila mi se život. Shvatio sam cijelu priču svoga života i u jednom trenutku mi postao sam ponovo Dražen, ali da stane na balon, da smirim se, da vidim situaciju, da se sabere kako ću, šta ću. Oni su primijetili na mene da više ne mogu sa mnom manipulirati, da se više ne bojim, da sam počeo biti normalniji i nakon par mjeseci otišli su iz kluba. Ja sam to sve, koliko sam mogao, uspio maknuti od sebe. Moj psihijatar me vidio i kad me pogleda, ja sam se mislio da li ću njemu tu scenu ispričati, da li ću mu to sve ispričati. I nisam mu to ispričao, ali mi je rekao jako nešto što me ohrabrilo, a to je, kaže, Dražene, opet dobro izgledaš, ali si počeo trenirati, kaže, oči ti, vidim ti bistri pogled u očima, nisi zatamljene, nisu ti oči dezorijentirane. Onda mi je to bilo jasno da se sa mnom desilo nešto zaista nadnaravno, što mene nadilazi, ne mogu shvatiti. Ja sam potražio pomoć kod svećenika, kod duhovnika, išao sam kod Klarisa, kod sestre Suzane, to su svi ti oni znali. I tako sam počeo shvaćati šta mi se desilo i šta je oblikovalo moj život, život koji je bio u grijehu, koji je bio daleko od Boga, koji je bio van obitelji, van istine. Vidio sam da je zaista zlo postoji, da se moram maknuti svega toga. 2 godine mi je trebalo da se upoznam vjeru, da upoznam te situacije svog života, detalje, kroz razne duhovne obnove preko interneta. Ja sam slušao Radigovića, Tomislava Ivančića, Ivu Pavića, suca. 2 godine u klubu, svaku noć sam to slušao preko interneta i tako sam plakao sam i sve ono što sam gledao, to je tako mene čistilo, pravilo, otkrivalo moje svjetlo, rasvjetljivalo moj život, moju nutrinu. Došao sam do životne ispovjedi koju sam 10 puta odija i životnu ispovijed sam napravio. Imao sam svoga duhovnika, priključio sam se zajednici Sveti Ivanog Križa na Kamenu kod oca Branka. 2014. godine sam zatvorio bar, tad sam još 2 godine držao bar, ali ne kao striptiz, nego kao diskoteku. Zatvorio sam klub i nisam znao šta ću raditi i išao sam radio jedno skladište pića gdje sam uzimao 10 godina nabavu u striptiz baru, ekskluzivna pića, skupe šampanjce. Jedno piće moje je bilo u klubu 3.500–4 tisuće kuna, a ja sam tu počeo raditi za plaću od 3.500–4 tisuće kuna na bocama, na gajbama, i tako da sam ja postao u gradu jedan čudan lik i tako dalje, gdje se misli da sam puka probija. Kako to obično biva kad iz jedne krajnosti dođeš u jedno svjetlo Božje ljubavi, to te sve okrene, postaneš novi čovjek i razmišljaš skroz drugčije i onda drugima svijetima ispadneš da si redikul. I ja sam sve sklonio te stvari od sebe što sam imao iz tog stvarnog života i počeo sam normalno vidjeti u zajednici, počeo to po crkvama, počeo sam upoznavati šta znači biti čovjek, šta znači biti muž, šta znači biti otac, obitelj, crkva, sakramenti, sakramentalan život. Onda sam tek počeo prvi put upoznat šta znači živjeti u tom sakramentu braka, šta je brak po sakramentu,
počeo sam upoznavati one stvari koje nikad nisam razumio, te nadnaravne stvari života, one vertikalna, horizontala, križa Kristova me počela prožimati moje biće, da sam počeo živjeti u tom prisutnosti ljubavi Božje, da sam se 2014. godine sam dobio od Clarisa knjižicu Rasprave Blaženoj Djevici Mariji pobožnosti i ta knjižica oblikovala moj život i moj put duhovnog obraćenja, jer sam se posvetio bezgrešnom Djevici Mariji, postao sam njen rob, nisam ni znao šta to znači, ili David Montfort, i sad sam tvoj Mario, sve moje tebi pripada i na neki način samo sam počeo proživljavati tu duhovnost. I ta duhovnost me nekako oblikovala da sam znao u jednom trenutku u Svetoga Duha na crkvi na klanjanju, vidio sam, to je bilo to i znači 3 puta sam imao slike. Prvu sliku koju sam imao, to je bila vidljiva fizička slika koju sam vidio đavla, koji me izgorija, opeka, izbičeva, koji me ozlijedija. Drugu sliku koju sam vidio u duhu, to je bilo u duhu, da sam vidio jednu lijepu ženu koja mi se smiješi, koja je imala neko zlatno kod sebe, neku maramu. Nisam znao o čemu se radi. Malo sam se uplašio, ona se je nasmijala i ja sam tu sliku držao u sebi u klubu, to je bila Gospa Fatimska, jer i za sebe ja gledam, pa ja sam tu vidio. I onda to je druga slika i treću sliku sam vidio prije 4 godine prije korone. Slika je bila mnoštvo muškaraca koji kleče na koljenima i biskupe i svećenike koji kleče. Tad sam predložio svome voditelju zajednice šta sam vidio, ako neće niko da ću ja ići, da ima da sam doživio poticaj da se molimo na koljenima i malo to on ignorira. I kroz sve tu moju duhovnost ja sam počeo svjedočiti 2014. godine u prvom svjedočanstvu u Međugorju i onda sam tako počeo svjedočiti po crkvama, po zajednicama, uključio sam se na neukatekumenski put. Moja žena je kroz nekih par godina, kroz tu priču, kaže, Dražene, kaže, ja se sjećam ono što je sve bilo, stvarno je to tako bilo. I ona to meni sve ispriča u detalje bolje nego što sam ja ispričao i što sam ja vidio. I ona kaže, ja sam to isto sve vidjela. I znači, njoj je trebalo puno vremena, ali ona je to vidjela kroz san. I tako da, vidim koliko je, koliko su te stvarnosti bile tako jake, opipljive da se Bog služio u nekim stvarima u tom trenucima, da ona ne bi bila spremna možda to prihvatiti tada. I sad kad svjedoči sa mnom i to nekad bolje to ispriča nego ja, to je njoj nekako jače. I ja sam se uključio na katekumenski put, počeo sam Bog me vodio na te neke stvarnosti crkvene i kad je bila korona, ne znam koje godine je bilo, 2021. Miljenko me zvao i kako on zna i čuja da pričam puno o Gospi, o Mariji, kako zna da sam posvećen njome i par svjedočanstava sam govorio što je Gospa učinila kroz moj život, kroz moje obraćenje. Pozva me da dođe na zajednicu ovih muškaraca koji kleću u Splitu i koji su posvećeni Gospi i tako sam se odazvao tome, ali se isto tražio neke odgovore, da li je to ispravan put za mene, da li je to stvarno isto, da li je to politički, da li je to ovako, kako to pitanja. I onda sam išao sam u Poljsku, dao sam gore svjedočanstvo pred 6.000 ljudi na dan rođendana moga 10.2. Karlovzije Stepinac. I to je bio jedan meni znak veliki da je to ispravan put i da je to u redu. Onda sam se sjetio i one slike što sam vidio muškarcima koji kleče i koji mole i na koljenima sa svećenicima, sa biskupima i tako da sam ostao u pokretu u formaciji Marnih ratnika. Evo tu sam još uvijek, njihov sam brat i evo kroz cijeli moj život obraćenja moja obitelj je sredila se, u moju obitelj se vratio sklad, mada imamo posljedice i nije to sve baš tako, jednostavno sve to proći, da nemamo nismo okrznuti na nekim stvarima, tu ima nekih stvari još koji trpimo zbog svih tih situacija, to je naš put posvećenja, znači posljedice su ostale, nije sve lijepo, nije sve najljepše, ali je borba svakodnevna, djeca su mi odrasla, za mali završava kineziologiju ove godine, mala 3. godina fakulteta. Znači, evo, samo hoću grijeh šta može učiniti čovjeku, jednu
osobu koja je naivna, koja je ranjena, nije dopustila Bogu da uđe u život, dopustio sam grijehu, grijeh me oblikovao, rastočio, napravio nered u mom životu, izobličio moj život, doveo me do rastave, do uništenja, do braka, obitelji, da mogu samo to sada na jedan način dati tu slavu Božju, da zaista Sotona postoji i da po grijehu kojeg sam robovao imao je vlast nadamnom, tlačio me, stavljao mi je nadahnuća. Ja sam imao nadahnuća kad niko još nije imao u Hrvatskoj da otvorim swingerski klub u Splitu i bio sam u pregovorima da otvorim swingerski klub u Splitu, tako da možete misliti u grijehu kakva nadahnuća čovjek dobiva. Pa evo sada, ako ima ko slobodno pitanja, može pitati. Imamo vremena za pitanje 2, pa dignite ruku, pričekajte mikrofon. Hvala se Marija svima, evo ja sam Boris iz Ljuškog. Boris, bio sam blizu. Suosjećam se s tobom, brate, i tako imam ja neke situacije, ali zanimljivo mi je odmah kad si spomenuo Marin Rob. Volio bi da nešto narekneš više o tomu, ako moraš, kako je se to desilo, šta? Kad su mi Klarise dale tu knjižicu Rasprava o Blaženoj djevici Mariji, ta knjižica je oblikovala moj nastavak obraćanja. Zašto? Zato što sam upoznao koliko sam jadan, koliko sam bijedan, koliko sam grešan. Upoznao sam svu svoju slabost i bijedu, svu svoju sebičnost, oholost, sve svoj egoizam, svu palu narav, sve strasti, sve ono što u čovjeku stoji, pogotovo ako nije u Bogu, ako je još u ovom svijetu, to je jedan nesklad, a to čini, još ako si u grijehu, to ti čini đava, još ti ima vlast nad tobom, nad tvojim životom, nad tvojim ponašanjem. Znao sam duboko to da se mogu predati njoj, jer ona je majka Kristova. Ona će najbolje put voditi moj život. I ono sve što tako činit ću za nju. I nek ona vodi moj život. I ono, ušao sam u to tako na taj način sam od sebe. Ono, Bog mi je dao tu milost da s majkom iđem baš korak u korak i da na neki način znam da ona koja je odgajala Krista, koja je odgajala Boga, koja je odgajala završnica Duha Svetoga, ona koja je neokaljana, da ona me jednostavno može bolje dovesti Kristu, dovesti Sinu svome, jer sam ja nesposoban. I na taj način sam nekako molio se, čitao tu knjigu, posvećivao se, ima i datum i sve. I tako nekako taj djetinjasti način, uzeo sam je za majku, predao sam svoj život, sve svoje povjerenje, pouzdanje, stavio sam u njene ruke i evo, vodila me do dana današnjega i tako da je tako meni kroz cijeli moj život znakovito bilo i ovo svjedočanstvo ovdje 3. put sad, tako da kroz cijeli moj put obraćanja Gospa me pratila, vodila. Imao sam 2 godine, to sam zaboravio reći, miris ruže i miris tamjana u klubu kad sam se doživio to iskustvo zla, Sotone, napada, jer dolazili su i dalje ljudi sa novcima i slovom. Ja sam tu bio u mnogim iskušenjima, bili su velike i pare, a zašto ti ne daš ovdje nama da vidimo sisu, da vidimo striptiz bar, pa šta ti radiš, ti si puka. Ja sam rekao da mi dajete sad ne znam kakve pare nema i onda u jednom trenutku ja sam živio oskudno, nisam imao ni za plati račune, ni troškove, ni stoje, ali u nekim trenucima mi se neki desi, a čovjek kaže, ma ja tebi ne vjerujem, evo, ja ću ti sad dati, evo 100.000 kuna, kaže i ti stvarno nećeš dati. Pa neću ti dati. I onda bi on provukao na karticu 100.000 kuna i on to ne bi doživio. Onda i tako bi meni Bog tu pomagao da se ja tu nekako državam u tom 2 godine. Tako da, a Gospa mi je dala tu milost, jer u tim trenucima kad bi bio u iskušenju, na jedan put bi doživio u onome ludilu, u toj Sodomi, doživio bi miris tamjana ili miris ruže. Onda bi se osvistio, tako da i onda bi kad dolazio moj svećenik jedan blagosivao taj klub i sve, egzorcizirali smo sve to i onda bi dolazili ljudi, sidali bi za stol, digli bi se, šta je ovo? I onda sam shvatio da se dešavaju neke stvari koje su, to je blagoslovene, snaga vjere, snaga ljubavi Božje može djelovati, jer ja sam doživio to iskustvo i mene to skroz
Tako da kroz taj period, kad sam uvatio Gospu, nam je sve to se vraćalo, rasvjetljivalo mi je koliko je Gospa bila uz mene cijelo vrijeme. I po Njemačkoj, i po Holandiji, po svim najločijim onim stvarima, ovih se ima tu jednu sliku Gospe koju je mater stavila meni u novčanik. Evo još jedno pitanje, pa ćemo napraviti kratku pauzu. Pozdrav, Luka iz Splita. Evo, samo sam htio pitat, s obzirom da ste radili u Stritus baru i to nekako kao i nije u skladu sa Elpo Božjom. Kada je došao taj trenutak kad ste baš konačno skužili da je to stvarno zlo i da treba izaći iz toga, iako ste već i doživljavali obraćenje, koliko vam je trebalo da na to siđe u srce, da skužite da to stvarno treba ostaviti? Kako je to izgledalo? 2 godine poslije napada zla, poslije napada tog demona, tog bića, tog odvratnog stvorenja, kad me izbičava, 2 godine mi je trebalo da shvatim. I tad sam ima duhovnike, dolazili su u moj klub, egzorcizirali su klub, pričali su sa mnom, razgovarali su sa mnom, tad su još bili ožiljci neki vidljivi i oni su meni rekli da će doći trenutak kad ću ja shvatiti da trebam skroz se zatvoriti. I 2012. godine 5. mjesec je bio taj napad zla u obiteljskoj kući, a 2014. godine 5. mjesec, ponovo 5. mjesec je bio kad sam došao ispred kluba i počeo sam povraćati. I onda sam shvatio da je to i onda sam išao raditi u skladište. Nije to taj klub, to je konkurencija. Ja sam bio gore kraj Zapa, La Mirage. Bolje ne govoriti informacije. Da ne bi došao u napast, brate, nemoj sad tu Skužili smo mi tebe. Ja sam toliko stvari sam, kad se sjetim i sve to gdje sam bio, koga sam trovao tim stvarima, posebno na momačkim večerima i sve to je 10 godina trajalo i jednostavno kad nemaš Boga, kad nemaš oslonac, kad nisi u istini, ti živiš u laži. Znači sve je van istine, van Isusa Krista je jedan teren gdje si na vjetrometini zla Sotone koji vlada. On mene tlačija preko 20 godina, ja znam sve na koje situacije, na koje momente, jednostavno ono što kaže imaš nekoga ko ti šapće s desne strane, nekoga onoga koga hraniš, tome daješ više važnosti. Duh svijeta, ovo sve što ti svijet nudi, taj perfidni, zavodljivi život, lipi svjetlucavi, mi se uvijek odričemo vjerovanju toga zla i zaista on je prisutan, on je stvaran i on postoji, samo mi smo toliko slabi i grešni u tome da ga ne možemo, ja da nisam to doživio, možda se nikad ne bi izvukao iz toga, sigurno ne bi. Evo Bogu hvala da jesi. Hvala na svjedočanstvu. Može jedan pljesak.